Abakunzi ba Mountain TV Rwanda ndabasuhuje mbaha ikaze mu makuru atandukanye tubagezaho yibanda kuri politike ndetse n'igisirikare n'intambara muri rusange. Aka kanya reka nkuramurikize kuri breaking ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaze kwinjira noneho mu kibazo cya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo za FARDC zirimo kurwana n'umutwe wa M23. Byari bisanzwe bica mu buryo bw'ibiganiro ndetse n'ubwumvikane no kugerageza kumvikanisha impande zombi, ariko kuri iyi nshuro Amerika noneho yasabye igisirikare cy'u Rwanda kureka gufasha umutwe wa M23. Amerika yasabye igisirikare cy'u Rwanda RDF kureka gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu mirwano urimo n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Kuwa kane muri iri joro ryakeye nibwo habaye indi mirwano hagati y'ingabo za Leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 ku muhanda uhuza Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, n'indi mijyi mu burasirazuba. Patrick Muyaya, uyu ni Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa Leta, yavuze ko igihugu cye gishima ahantu hasobanutse ngo Leta ya Amerika ihagaze ho kwamagana ubufasha u Rwanda ruha M23. Mu butumwa bwo kuri Twitter, Minisitiri Muyaya yasabye ibindi bihugu gukurikiza urugero rwiza ngo rwa Amerika kugira ngo harangire ubu bunyamaswa buteza urupfu no kuva mu byabo. Mu butumwa bwo kuri Twitter, Minisitiri Muyaya yasabye ibindi bihugu gukurikiza urugero yise rwiza ngo rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo harangire ubu bunyamaswa buteza urupfu no kuva mu byabo kw'abaturage babo benshi, cyane cyane ba Kongo. Kugeza ubu ngubu ntacyo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyari cyatangaza ku mugaragaro kuri ibi gishinjwa na Amerika, ariko mu gihe cyashize Leta y'u Rwanda yahakanye ivuga ko ntaho ihuriye na M23. M23 nayo mu bihe bitandukanye yahakanye uku gufashwa n'u Rwanda mu buryo ubwo aribwo bwose, ndetse mu gihe gishize umuvugizi wayo yabwiye igitangazamakuru mpuzamahanga ko nta rushinge habe yewe n'igikwasi ngo Leta y'u Rwanda yari yafasha uyu mutwe. Leta y'u Rwanda ishinja Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ariko mu nteko rusange ya Loni yo mu kwezi kwa 9 uyu mwaka, Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko ibyo ari urwitwazo rwa Leta y'u Rwanda rudafitiwe gihamya rwo gutuma ikomeza gushotora ngo Kongo. Tshisekedi yavuze ko FDLR yaciwe umutwe hinduka ubusa binyuze mu bikorwa FARDC ni igisirikare cye cya Kongo yagiye ikorana na RDF mu myaka yashize. Ambasaderi Robert Wood, intumwa ya Amerika muri Loni ku bibazo byihariye bya politike, yabivuze kuwa gatatu muri iki cyumweru mu nama y'akanama k'umutekano ka Loni i New York yigaga ku karere k'ibiyaga bigari. Yavuze ko urugomo rw'imitwe yitwaje intwaro rutakwihanganirwa. Avuga ko Amerika isaba iyo mitwe guhagarika ibitero byayo ku baturage b'intege nkeya, cyane aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye yagize ati, turasaba za Leta guhagarika ubufasha bwazo kuri iyi mitwe, harimo n'ubufasha bw'igisirikare cy'u Rwanda kuri M23. Amerika ivuga ko ibitero by'imitwe yitwaje intwaro irimo nk'umutwe wiyita Leta ya Kisilamu ishami ryawo ryo muri Kongo ICC, DRC ndetse na CODECO na M23 bimaze kwica abaturage b'abasivile barenga 2,000 muri uyu mwaka. Iyi Leta ya Amerika itangaje ibingibi ibigira Kongo mu gihe umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Aremo Korarinda we yumvikanye yamagana binyuze ku gitangazamakuru cy'igihugu RBA, yamagana Kongo ndetse banaburira ko ibi bitero nibikomeza gusatira umupaka w'u Rwanda ruzakomeza gucungira hafi biri kubera muri Kongo. Yavuze ko Leta y'u Rwanda ikomeje gucungira hafi imirwano iri kubera muri Kongo, ndetse ko
barajwe ishinga n'iyi ntambara kuko ingabo za FARDC zishinjwa gukorana n'ingabo za FDLR zingizi zasize zishinjwa ko zarasize zikoze genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse zikaba zinazwiho kurwanya ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda. Mukorarinda yavuze ko u Rwanda rutashobora guhumbya na gake kandi ko rukurikiranye hafi iyi ntambara kuko rutizeye neza umutekano usesuye ndetse n'ubusigire bw'igihugu mu gihe iyi ntambara yabikomeje kusatira umupaka igihugu cy'u Rwanda gihanamo na Kongo. Umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda yakomeje asaba ko harebwa umuti urambye w'iki kibazo, leta ya Kongo ikareka gukorana n'izi nyeshyamba za FDLR ndetse bakayoboka inzira y'ibiganiro, cyane ko leta ya Kongo yavuze ko izayoboka inzira y'ibiganiro kugira ngo yumvikane na M23, ariko mu bihe bitandukanye ugasanga ngo Kongo yivuguruje ari nabwo higaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23. Amakuru hava mu burasirazuba bwa Kongo cyane muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko M23 yamaze kwigarurira uduce twinshi tutikije umujyi wa Rucuru ndetse n'umuhanda werekeza Igoma uvuye muri Rucuru, ku buryo ubuzima busa n'ubwahagaze. Andi makuru akomeje gutambatamba ku mbuga nkoranyambaga cyane urubuga rwa Twitter ndetse n'abakongomano ubwabo baravuga ko umujyi wa Goma ugeramiwe cyangwa se uri kugerwa amajanja kuba wakigarurwa n'ingabo za M23, mu gihe twabonye utuvideo ndetse n'amashusho agaragaza ingabo za FARDC zihunga zerekeza muri uyu mujyi zitwaje ibitwaro, imbunda nini ndetse n'ibimodoka by'intambara zerekeza muri uyu mujyi wa Goma nyuma yo gutsimburwa mu birindiro bari bafite n'ingabo z'umutwe wa M23. Ntago tuzi icyo leta y'u Rwanda iri buze gusubiza kuri iyi reaction cyangwa se kuri ibingibi leta zunze ubumwe za Amerika zishinja, ariko mu bihe bitandukanye u Rwanda ntago rwigeze rwemera ubufasha ubwo ari bwo bwose ku mutwe wa M23 ndetse Perezida Paul Kagame mu bihe byashize yumvikanye abwira leta ya Kongo ko ibibazo biri mu gihugu cyabo ari bo bagomba kubyikemurira ubwabo, bakareba uburyo guhosha amakimbirane harimo kurangiza izi ntambara n'imitwe ikorera mu burasirazuba bwa Kongo cyane umutwe wa M23. Burasirazuba bwa Kongo kugeza ubu burakorerwamo imitwe yitwaje intwaro igera ku 120, iyi yose ariko uvugwa cyane n'umutwe wa M23. Harimo imitwe ya ADF, harimo wa FDLR. U Rwanda ruvuga ko rubangamiye ADF nayo ibangamiye ubutegetsi bwa Uganda kuko itavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse na ADF nayo itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi byose rero byakomeje kugenda bikurura amakimbirane ndetse n'urwikekwe kuri ibi bihugu by'ibituranye ndetse bisangiye ubunyamuryango bwa Afurika y'Iburasirazuba n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo giherutse kwinjiramo muri uyu muryango nyuma. Ariko kubera ibi bibazo by'imitwe yitwaje intwaro mu bihe bitandukanye, ibi bihugu byagiye byohereza abasirikare muri Uburasirazuba bwa Kongo kugira ngo barebe ko bagarura umutekano. Amakuru yandi ava muri aka karere aravuga ko ingabo za Kenya zishobora kuba zaramaze gukora amakazo karenge zikitahira, ndetse yewe n'ingabo z'u Burundi nazo zaritahiye mu gihe byari biteganyijwe ko ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo binyuze muri perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yari yavuze ko kurangiza umutwe wa M23 abyiteze ku ngabo zihuriweho z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ndetse akaba azagerageza no gukomeza kuganira kugira ngo ibi byose birangire mu mahoro. Icyakora kugeza ubu ngubu intambara ziravugwa muri Uburasirazuba bwa Kongo, haba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu by'umwihariko ingabo z'umutwe wa M23. Reka ngushimire rero ukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru tukugezaho kuri Mountain TV Rwanda. Reka nkwifurize kuza kubana natwe ndetse no mu bindi biganiro n'andi makuru tugenda tukugezaho, gushishikariza gukora subscribe aho ngaho kuri iyo channel no kuduha comment hasi aho ngaho, kuko turazibona tukazisoma kandi tukisubiza ibitekerezo byawe n'ibyifuzo byawe mu bihe bitandukanye ubwo tugenda tukugezaho amakuru. Reka twongere mu bindi biganiro bikurikira.